Nakalian ka FKJGP Central Body mentasi ka pelong ya kan ka surprise visit hang ni civil hospital. Halo kan nongrem ba ki ong ba ki bon ki pat ba ki bo ujor haki namar ba nakapor sa kapor la da don kam ban test la ne ban le ikini ki kenja test ki bon ki patient ki bahap ban le ki test sabar om hang ni civil hospital. Tena kata kadau halo kan kan nongrem nakalian juga FKJGP mentasi ka wan ban ya kendo assistant director hang ni civil hospital ban bu jingkeli le se ke ega da ko panlong ba ki nong pang bat ki patient ki don kam ban hable ki test la ki hab dan le sabar tengin sai ors ngau nakalian ka FKJGP ke ega bagi don ban ong baraka ju opor anda ladap nang ta yang in sai ngap rupat nakalian ju director ladai don ka jingbu ban kran hapreng jungnya kene opor tes ini pak tidak sebarang tidak mengenai Sumari ka bem bisa. Kami ka dawai di sini. Yo ina nena ka tit na barna. Tit na bar. Kami ka tas ke pi update. Nena pilih sebab. Pilih ba pilih sebab. Kamu pilih kita tas pa. Bang long mandi ane update dia sebab. Ka jungwan jogi kum ka seng FKJGP seng kami hani possible hospital kamang ba hadin ba ngi kum nakale ka seng la yo jung ujor naki babun balang ki pardok prosnam ki ba ki ba an pesngo sing ka seng ba kadun kata ka jung duna hakal yang ka jung rukom suma hangni po ka civil hospital Shillong te nakale ka seng kum ka pen wat ya jing sisa di dalam di kum binong elam lawan hi banyak kendu ya i medical superintendent beri additional director mah jokan di civil hospital tinggal yo banyak kendu i ban ya thu i kita ki jing snow ka ba ki balayo kita jing snow yang i beseng kum binong elam ki patba ke bun balang te ngi hing lai banyak kendu i bang ayo ka jing pecah ni i bagi jing pecah ini i kapan kong hi kalong ba kapan kong hi kadi hapalong kenika MRI testing machine nadu arja kapra kalong non operational te ngila kali ba la person em sa sarkar nakaleng jong ka kenika civil hospital ki incha jong ki ong ba nadu arja kapra la pentim sa sarkar re hadu mentaru ya kenika machine 4 la banwan ra men estol hang ni Jika ke jing kapa khrau pajba nong sosong jongi kamtam doan nakalong yeng kapa duna mah hakakot haka yo hakot kila da kum gining machine ang ni pot nong ba Shillong hang ni jing sumar ko hospital kamdan tingin kami nanti sa kum no pan si than nong kandong na SPBB district te haba aro kalong ma nakaliang di kila kali nakaliang superintendent la pensai ngi ba bali ya kenika cytology test kamdan hangi Rina kaliang jui o kadan den rina kada para transfer no ye tai pathologist mo sapo kenas da hospital hadu menta ke sarkar kampat wan ra replacement daki we pat teman ni hospital dekan ni bagi we katas ka khamram ka ki patba jangi ki kilu sibun jing ye daki wan man sumar hani daki mio pantas ye ni katas hangni poka civil hospital te kumju ru nilai crunch phang mo ni ong bakidon sibun ki complaint box beli ni hawan hi mangi pat ban snow ini jing ye pat ba nakaleng superintendent yang ba dai nakata ba duna plat kita ki nong tre shortage of staff umla tang man dai ban collect ru ye kita ki daradon kita ki complain letter support complaint box ru umla bali sim number ba shortage of staff kita ki di ka ba ni nakaleng jong ka seng ni yo sko ka ji percaya jong i ms dan sakoi ru habadi bakali ka dialysis mo kalong ma hot machine kidan kalong machine kidan ki ban ne ya ka test dam ta ka tung jing don ki ta ki patient re de na kada bo juna ka space machine ki lawan dan san du tuli re long operational ta ala ki na ba ki space ki natam dina ta kada ka pa ni na kaleng ka seng ni ka pon ni pa ko jing so diaw pa namar ba ka jing sumar nam ta ka kya ka dei ka hok jong man la nong sonong jong ni ka jala ka jongi te ngangit scam ba ka kon ka kya ka dei ka ba khmat du ka ba
malah kilong ying ne perdok senam jungi don kam tengah kuat ban kentu sarkar kariban pai khaman syaka yot ya syaka koi akhya swa mingkong mingsap basapech yagi benta hadian nomor ba kani hi kakta syaka patami ki long ying ibuna ya kayo kot te din takadaw kabangi hi na kalian ka seng ni hak kari kubur sarkar paslobha hagi ki jingduna kabangi na kalian ka seng ngilam hangni pokanong ba shulong hani pok civil hospital bagi jingduna ke babun poknat nam ta ki nongpang ki jong ni bagi nyo ta ka jing sumar ka hok jing sumar jong ki ka ba nakale ka sarkar ka dim khia pat ni nakale ka seng hilu ni wan akan ka por ka pementa bangin kemi ya ka ni ki jing sumar hani pok nongba shulong pok civil hospital ladang ni kini ki jingduna ki dan hangni pok hospital kai ka bangin community pat chikui district PSC ne CC akin kui district hani ke jalar ni tegani ke di kubur sarkar bak sobha bakan phai kman syak ko khya hagni poka di hasi ridom jatia ke jini bagla yo ban room support di general ward jong kani ka civil hospital bat la kendu ye katu kat ningut ki patient bat la yo ban clinically naka ya ki patient kunju ki bahaye ngasam ki baap itu nongpang bat ilalap bat kila ong ingi ba kadan kisam stom ha ka ba yadai bat kadawai ki haban thit na shabar bat kham tamru ka ba kham so shitom ki nomor ki de ki bre nong kendong bat ki duna ki bisa ha ka ba ki haban de ya ki test pat sha ki we ki hospital te nakleng jongi suthu ba le se kene civil hospital ka de ban shimkhia ban penbyang ki nong trail se ban tho sa sarkar ka ban penbyang ya kita ki badai ban de kita ki test bat kumju ki machine ba kumla ong mane ke machine je MRI na du arjar khat pra kham trikam te le se ke kamram pat ke jong ki na ni additional director bin tho pat sa sarkar bat bin pensong sa sarkar ban yo ki machine bat kumju ya kini ki ban la ban le kini ki test ba kham kin sup kini ki ba wan sumar ki ba khamna nong kadong ban sumar kini ka hospital ka jong ka jela ka jong ya ka MRI hi ka dei naga banta ba 2018 namaga sliu dan gijing thot na ki kidan ki problem ki ba ngimla ban rectify tingi la pha ila complain le tina company ki ong ba ban repair ka tu kan chimpor ba ka door ru kala long beyond ya ka you can nong kan long bible so kan economically la repair na kata daw gila propose ini ban ngin condemn no ya tu te menta pede in the process magadan ka proposal ba ngin yo ka wiga MRI machine na ka IOCL Indian Oil Corporation through CSR method te menta ka process ka nangnya ya tu ngidang process te maybe within the short time thai nomor ka order ka proposal jom ka government ti menta karangnya MMDSL tikila pan ya ka ujungi willingness bengin use ni meta ka machine tingila ai te menta ngindang proses ngindang apsa kang stang ka order na MMDSL lakin procurement ini kin pha yangi so ngindang up ya ka city na ki te regarding ka dialysis te ni don kembasan tali ki functional jementa dialysis te teng ka workload na try kala sulong kambon ki staff kala long overwork namang la ebon pra ki kidney failure ki ong badan kam pan khoi snam ma te na ta don teng ni haban refer sabar bom la kiar long teng dangim la ban ai tarik bakam kloin ma kitu ti dan kamet wot ban yo ban pan khoi kasnam advice kin long kanam long compatible kin dak la ki ulat ka urea ka ba kidney jungi udai ban pan khoi te for that reason maybe ni haban refer some cases sabar dangim la su ban take up kat kum ka jingdon kam jong kan ni ka IPA ke bungi ong namatani ki quality assurance performance ni tingi lap sang ban penbiang hi tu ki complaint box te matangi dang ya persang bangin bu maybe nani sikman ngin hab hi ban pet ban bu brio specifically ki ban let collect ki tu bakin wan pen i sengi kumrongin address ki tu ki
itu ki slip bagi ngin hap pulih kan ke ai bagi ba mah ki face pengin nak ban tackle pada ban pembiang ki aging duna ke ba kali hospital kadang Director kowe Pak Menteri kalau hantai cancer wing hantai ka radiation atau apa kapan ngapai last year kadai komisi ke ba arem the doctor in charge nanti yang ba at least by next year hi kin mata no komisi temai ya ada mentang tarai kandan ya mata kindang haban tender actually the idan internal problem kandian namar ka pisa kadan ha fund jungi te few days ago hi one ya thu enga ya kata yang mam long kumno ladangi transfer no ya ka pisa sa ka society jong ka hospital khanang bangin yo ban thiet yaki ka te kata ngala agree i tingila tho sa government ba ya kata ka views jungi te ngila proceed dengan trying Kamle syuk ban sempol maybe this year telah hari ban penda. Kamu di cancer patient minta kio treatment kayak Babun kita chemical kita basu air kita inject kita ki machine kita pada ki radioterapi te dan ki jat cancer ki badan kam dak radioterapi radio itu ki baki khat ke masang honal dan te dan pada ki bateri tang dak dawai. Kamu yang minta hasil kedan tang arteli hijat treatment kemo an buat radioterapi. Radioterapi sama kamlong komisi Kadang kabarin. Kadang terikam. Tambah melak ban le bon ke seni kalong kita old machine temu. Mangi kadang dok kajing kena juki baka kadang kata kajing duna ke staff ni civil hospital atau kadang kajing sisa kata. Ki staff te kad ban ong ban duna eru hajin sangim nomor menta slowly mabangidan ya kani ka MMSRB kani ka medical kini ka service recruitment board ka ba kidang susna thamai dai dakchen ti ka problem jeng staff ni la aswang hi banya ki le ban ni ban ngin pendap te kani ka nya tamata sistem hi nadukin nurse paramedical staff ni la aswang ban employed through contractual ni kini kitai kat hadu kenda take up pada maka state government ban recruit full time desana ya ka nakaliang jong ngate to mentang arang non tang urban industry te mensha pada ngala atrai hi hangni for 20 years as an anesthetist te all my service kat ka bangiya persang te always ni persang with ban improve mendai retang mentakasi bahkan you kat ka bangin le ila ya persang ban penbiang te mentaru being hakan ni ka chele long la khamyo ya ka board maybe ban exercise ya ka financial power maybe definitely in persang ban nang kham penbiang mo bijin dan kam jangki bare